Tu dia kawan-kawan, tengah-tengah mancing kawan-kawan, seronok-seronok mancing, ikan tengah makan banyak. Ni timbul pula buaya betul-betul depan mata kawan-kawan. Jom kawan-kawan ikut Cik Ta pergi mancing. Untuk kali ni Cik Ta mancing lain daripada yang lain. Cik Ta mancing dekat Sungai Linggi kawan-kawan. Dekat sini Cik Ta ambil satu kelong, kita naik bot dan kita ada orang hantar kita pergi kelong kawan-kawan. Dekat sini ikan memang banyak. Cumanya masa Cik Ta datang sini kawan-kawan, air ni rupa-rupanya dia tengah pasang besar kawan-kawan. Kalau kita datang dekat sini, air mati ataupun air kecil, orang kata lagi banyak ikan dekat sini. Dan dekat sini kawan-kawan, kadang-kadang bila kawan-kawan mancing, ada jugalah orang kata sang bedal ni timbul. Tapi kata owner dekat sini, dia memang ada buaya kawan-kawan. Cumanya dia tak kacau kita. Okay, macam Cik Ta mancing ni pun dia tak kacau Cik Ta. Tu dia buaya depan mata.